my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its ranges village, where love shines through your door. Alimalungil kopsingel mer kami war other belan masumilo mes oreng setian mo mesring ya TMC meang al ice may gagida igel meang al ice travel water bok mal mes kami ura el all time ma selgotel meang al ice igel financial assistance el motuwa del molong seura trigger rogul adel miltamalla blirir typhoon surigay motuwa badara hopefully next week adol tirak latiging la executive director Palau Red Cross Society il Miss Meang sangabaw adol tirak ra ay se serabol mereka typhoon surigay within 72 hours em laring itirgel ardat sa tirgel disaster action team langarapik tel state ra balur belaw tirka ngamlomru resel dul wasing initial damage assessment ra within 72 hours rabol merektial yolt ngara alsela igigidal assessment sertir eng tilob del wasing ngarangiya 931 el blara balur belaw partially damaged eng ngarangiya 106 el blara balur belaw legal di miltamal total destruction el mlamodiakal sa el sustain ra sil imol family dol tirak ra meang al ICI ka nga more than 20% ra plara balur belaw amal tamal mlatwa bada ngesura balur amerikel 100,000 ma government tamong sa nga Palau Red Cross Society sa global mro seringira tirgerogul adal miltamal abliri tol tirak ra ay sing $1,000 sa more tirgel adal tira totally damaged abliri totally destroyed del modiakal sa il kierngi tirgel di miltamal labliril partial damage amo receive $200 tiang amom gatmok ludo moraigel respective state offices ra igal kakarosel state traveler belaw tirgel adraigel belul miltamal lablurir amo pick up ay kagidal ngesura aigel respective state offices tir kuktara meang al ice seldol tirak ra report tra NEC ilmlora president travelur belaw yung malgol wasing 4.8 million klungela sil estimated el cost tra damages el miltamal ra el selablur belaw logi wa typhoon surigay tiang across rapik padangela sectors travelur belaw ra tukura health matukura infrastructure matukura food security matukura communications masing radengi maigel kuk individual residential dwellings ang motma kay gidero kuya estimated cost ra atal malila typhoon surigay $4.8 million tol tirak ra meang al ice embato ka kakrosel ngeswa el la langay abalur belaw kire la igay gidye esekida report ra Palau Red Cross Society mengel chairman director Nemo National Emergency Management Office alway mentuay luwase hopefully by next week ang motuop sel gotal ngesuraw do kaduk morat rami ang alay sa maisel Palau Election Commission Board of Directors samlat tabdi a resolution ringi el mo mga simra igero el central polling places rabulur belaw tol tirak lertial resolution ra Board of Directors sa Palau Election Commission ng malakol wasing mlamorangiya maklol infrastructure rabulur belaw maungirail ngil internet malawayse ang mostop aro kuyel central boxes ma raigel balura babaldaw pa exception ertial resolution na digel outlying states ra balur belaw ngarangiya state rang ayangal balilyaw mangayaw maigel tablol state nga ra southwest island sa tobi ma sonsorol dol tirak lertial meang al ice tiang ablel adapt ringir sira March 19 marail mail senkyo ra balur belaw katamo mesang luasen di mo proper boxes emo ti kay central box ra igal state ra babal double nga ra balur orior
Kaduk muratra Meang alay sa masel US Department of Labor am lami at tigingil murata WIOA luase Balur Belaw government travel Belaw agirel mo return na 1.3 million el blel didak traigel ngeswa el mura other Belaw tiramalay gaigel ngeswa US CARES Act masel pandemic unemployment relief el mura other Belaw adol tirak la ay siya Balur Belaw amle didak tax dirak amle didak mura social security el alta me obisra social security am lalu siya pabilingil el mura WIOA luasebol low sparingil malakoira US Department of Labor el way by kel blel didak el mura social security adol tirak la tigingil director WIOA el Sepin Ulongong yang malakol wase 1.3 million abol return el morar other Belaw el legal tax US Department of Labor atil kakaltinay malubel confirm el wase balurong mo way by kel blel didak el mora social security may kalpol return el 1.3 million mal legal tax el milngay uriw legi da mo ngusel enser kukwaseng ra enser tirel kirel ay kel kuplel didak el mora social security adol tirak la tigingel director WIOA ang malakol wase sira lomul o malail nge sura US CARES Act tial pandemic unemployment relief ang late July last year molmutra November el sel time el mir el ang ngaring yar mlamat mangaring ya 1 case el bil tigringil fraud ma luay se sel date trapol lomul return al refund ay gal blel deduct el tax adir kakal el setringi uriw resel la makatmok la finalist el wasang rat tirigel mlama da matirigel eligible giril mo malay gay kital ngeso ma hal take into consideration ay kel kuplal patigel case ra fraud kada kukmoratra Meang alay sa Minister of Finance el Caleb Uduy Jr. ablal appoint ringi president temle appoint ringi eli lulagi wa how resolution el mo heather cell compact review advisory group adol tirak ra tial resolution ra president en malgol wase ang gelmle ongra ra compact review advisory group ra last year former vice president Oilo el alguplabol mereka temel president umral wasengirel ngaringia adel ngaringia background ringira finance el mo leader Balur Belaw ra compact review advisory group adol tirak ra Meang alay siya compact of free association ra Balur Belaw mablur amrigel up for review ra 2024 detail nomrekal administration ra former president Balur amrigel Donald Trump amle ask ra Balur Belaw for an early review leading to the 2024 el niya actual date el kukpol up for review a compact of free association ra dalong la Balur Belaw mablur amrigel kukta boratra Meang alay sel isel vaccination dol tirak ra aisel tilob ra Ministry of Health emergency EOC tiasel emergency center yang balokol wase 90% ra adult population ra Balur Belaw amlang wa first dose ra COVID vaccine as of April 27 dol tirak ra ay se gidel 90% del mlang wa first dose 70% amla fully vaccinated. Goal ra Balur Belaw at least ang reach ra herd immunity which is 80% ra population rigid amo huwa vaccine ra COVID-19. Dol tirak ra ice ang mla open sel temel vaccination el mora general public esabela ngidil adult over age 18 el walk-in ra Palau National Gym ra dalongalela 12 p.m. Aero clock 2 p.m. receive ra vaccine ra COVID-19. Kadukuk mo ra tara Meang alay ma dol tirak ra Haguk tara aisel dilub ra Balur Belaw tial mlomerigal Sunday President ra Balur Belaw amle swear in ra gelmo Postmaster General
Rabalur Bela ul Mr. Santi Asanuma. Pekkel post office ang aringia postmaster matial lobby sergidra tial lobby sra post sergidra blur orior ang aringia postmaster ringi ya postmaster general el position rangkal mo BSL mortial drual Mr. Santi Asanuma oversea pek padangela post offices adol tirakra ay siya blur Bela ang aringia plan ringi el mugtel mo open ratra post office el mo ringi ra blur ray dol tirakra ay sing 2,825 ay di sila post boxes ra tial post officer gidra blur orior el altam dol tirakra ay single mlomre el postmaster general el Mr. Timothy Sinsak le secure ra funding ra US Postal Services el momru ra tra post office el ngaray dirka kabol plakatak dirka kal motor ko kulmulasing kaskele la blue ra mo ortial post office ringi lang ngaringia tulbasyo lomes ra el altam mo raltial BS el post office el moringi ra blue ra lo tial funding el mlara blue ram rigel United States Postal Service and $980,000 expected el moringi more than 5,000 el post boxes el moringi el proposed el BS el post office el modo ora bluray kal Mr. Santi Asanuma ablel appoint ringa president teng ilua confirmation ringa Senate 11 out of 13 el senators amle senkyol confirm ring eli ang mlaringia quote el State of the Republic address ra President Whips ng bato ka lulsaw de mil nga atul medal talsigang ngaringia patokol tokoy el dilung hedire kal mlosayeng ra PSL realignment bill el tiang amo maktabi PSL ministry ra human resource culture tourism and development hedire kal malokol wasya ngarangia strategic plan el blal draft ringi mo giusegi diet mo mesel wasya ikal new ministries ngara ikel malgirel kat magilera alsel yaw riwrese ang mo identify tirkel kukmo SL minister mo take andra o ngara alay kay kidel mo SL ministry ra plurbelaw dire kan mlara alsel segi del first State of the Republic address ringi ang mereng asule la blura mrigel raigel ngesura vaccination ra COVID-19 el blal roll out ra alsel plurbelaw dire kal mireng asule la ambasador ra blura Taiwan el girel sel oktabeela public tourism ra dalong le legal tablol belu dire kal lo saying sel BS el ula tax reform ma hablur belaw mo o spare sel dul waseng VAT mal uweng value added tax el momo la aurel ra el al administration kadukuk mo ra hatarami ang alais ma doltirak la ra aisya hablur belaw amo sois bra excuse me tarami ang alais ya department office ra blila police amle guilt maklia hawre dra blura blilyo tamle arrest ra tedel adra Bangladesh nationals tiraka nga malalama marijuana tol tirakra ay singaringya turtir elorior sel maritime transportation office ra blura blilyo ang ngaringya waner tir el private employee tol tirakra ay set ndem la kadilsi sa ay gaygi del marijuana tadire kalmle si sa $18,000 el ability lo mlara possession tirkai kitel adra Bangladesh el malalama marijuana ra blura blilyo ay gigidami ang alaysan no sabi kal malmera el alqab singay ya next week ya kukul mugtul melola bab es komal masulang ti TMC yang akang klika olkri lemi ikam sel kukmran mel Sunday